Di Parakumani na inyo. Bunga kadang ki kuala pelak na para puan kure sumanga waktu misal kami la Tete sama Kadadian apa ya itu Kadadian di tempo apa kini lesu kalua di dalam sampulanan apa dulu jomito laki kuah tabe lako pito ada to parenge to sumomba dungalan lalan na tekare laju na may limpong siya tiba na di batu pira-pira baba na lempang Pondok pitabe lako to aparenta lako Ibu Dewan Toraja Utara lako Bapak Kepala Lembang Sisola Paratna lako Toron Nabe Toron Indo Late Tondoko lako Tosikambi Al Kumelo lagi siya lako kita mintu sola nasang mintu kumiku pekatabe silele kumiku pesiman ni yate salo Kadadian bela nasisi motot wantu dan kesempatan to temo bibengkan ni na majorente be tomatuangki yung may paniki buntao tulong Tete itu Kadadian jomay hindi karena itu kung ako temi kamu tomatuangki jo kung na siya patiatu masya moto siya jo binanggala siya pira-pira pa to yung may boking kung nasisi moto laki sorong lako te tipo B na yung may paniki buntao na may parapuan yung may bunto paniki sa yung may bunto na usabo iba ito na salurun din ito yun na Tete Kadadian jadi lako kami kamu tomatuangki lako kakangku sabi Bapak Neta ya iya siya perwakilan to parenge siya to sumomba iya na sang jom yo iya siya Pak Buntuan jadi dia mo kami yo sulabe ko yo Bapak Neta mi parampong ki salo Kadadian to kajongan tamay jona ponggarubun rampin de kami. Kutole pa ko na masyamu pa to tirano to tempo apa na leso kalon. Yate naik na kusoro malako teman-temanku nantabi na ko kamo ambil lang tetondo ko ay minta maaf kami naga din gangguan sido yate Jonathan de malalanada tipotong apa titole pakiko kuri sumanga mi lobang kanat tu mi parapuan la te Tete salo Kadadian mi pasitamu-tamu nek pengeta sama aja membutuh paniki dia bukan saya nek teme jendal boking ya doh sama to boking kan ite di madok ko siya to karre siya to limbong siya ya sorong aku kamu
Yo, ya te no mangga la kata mati kayo na te tomaton tajo tula selalu Kadadian. Yo, papier ka desa ka. Ake te no mati. Yo, semangat tuh kesempatan dengan keluarga, kepercayaan benar yang paling ketujuan saudara selalu pada lo jam itu turunnya ketahui malah kotoran terparing soal sengaja kamu ditela tahu lah kotoran lambe kotoran indo lain dia nonton tolong kalau itu na jangan bila-bila nina tahu lah ko petu arab tahu lah kotoran pemerintah tahu lah ko para pendidik si manulah kita mintu orang po tongkon kalau itu de Thomas di pasar si tongan na ya ti aku te ko na padu kalau aku tandai pati mintu ang tua jong lupa nakuha ikaw ang wakil gimana lah ako jadi nakuha tikutanan nina tombar na ibu tun na jong may paniti te kukuami ko ya bang mo kurangin na ya bang mo tanya pa siyang kutel ako pakara parang ngikuri dengki man itu si salah parang hinta kau tapos si tamumelo ya si usita jadi na pakara nina papa anak pian nakuha totas sujo lenggo le ya ia tu lenggo baik karwasi ulu rare itu lan nenggala pagasongan lan tondo pangarungan lan talung lipu lotong utara lan balusu dah 2 persi dan nakuha raya bori pakabatung na loriu soge jola abo lenggo ajo balawatu tali barani ne anak kami sabu yung may pedamaran karua siulu nina napukara tu lenggo yan na lenggo di pukara lenggo si bali arang didengin tibang untuk tongkonan do balawatu di sanga karuaya nadian tawa apa di sanga sale karurung misa di sanga towarumbun misa di sanga pasuilalo misa na di sanga santa maniki misa yan na diula ate narwanasa ate tomarasan di pasara ya tu na dulu na pada ibang si bali sa bumbut kita ito siya nga poray nah yan mende persingki yung may talibarani si bali kembong bura na nadit tau da dua persipani kita laku pekada dari tu kaise solariu sale karurung si bali kaise tibang untuk tongko ng bamba yung panikyo to barumbun si bali riu tibang untuk tongko ng rante yung to manimang kadirarate jadi ato tahu apa sakan na kesiulo mana siulo ba ini si pasang mati bang rinding sampu bisa duka kami perhatikan ya yan na diula jong bamba sale karurung si bali kaise nadalit tau ngisa di sanga ropi si bali pakambanan nadari tu balottong misan siapa balottong si bali palangiran lo may pantilang nadari tau talo
disanga likualo misa, disanga matan de misa, yamong bendan ni tobaran atau, nah disanga senggo misa, yamong bendan ni tongko ng pambajongan sangat nato. Jadi likualo si Bali disanga topa, nah dari itu timban, dari itu sale patondon, nah dari itu kan debaya, coba timban. Yang na diulah nyong itu barumbun. To barumbun si Bali rio na dari tau dak dua. Disanga marre misa, na disanga rinno. Rinno si Bali aluan da dia mau tahu talu to. Disanga timban misa, disanga sarapa misa, na disanga gigo misa. Nah, timban si Bali sudi. Itu dia sale karuru. Timban si Bali sudi naradi tu toropo. Tibayan ino alu na tumanan. Ya te tumanan ya mau kabur jumto waktu bayan oleh. Tak tandai persina jumto kayaknya araranya kebokin. Kaya bang atong tandai yung to umat o generasi na te disanga tumanan. Nah, toropo, tibayan, tumanan, na indo alu. Ya te toropo yan na diula jato pagana nina ampon atau barumpun talu. Digo si Bali tudang nanadi tu dango si Bali toropo sampu pisang besia. Nah, nanadi tundok tepo dari rinding dari ndok kalelian dari ndok lambe. Ya tundok tepo si Bali disanga ne pasongol ilo may tombo ng papa. Ya tu disanga tombo ng papa yan nilo pasalero na limbo na turaya do ya disanga tombo ng papa to. Pangararok na katyo si Bali dindi. Narari tawro pitu. Disanga tumba pamiring, sandale, tomatula, po balantang, po pangala, kandidise. Nah, ne pasomoli si Bali no tepo narari tu ne lomane. Dari ne lomane misa-misa dan suruh misa di sana payung patamana. Sulit ilang marre ya ku pekara dina ku kona ronasan te tomaras dan di pasara. Ya tu marre si Bali saulempan. Ya tu di sana saulempan anak na Santa Manik si Bali kalotong na dari tu saulempan 12 siya wala batu to. Na dari tau talu do. Di sana dinge Tasik na tanglempan. Tanglempan si Bali embon sugi. Yan nakulay dote. Ya tu pasilalong den anak-anak disakan no mambala si Bali batau lo siapa may pantilang narari tu embon sugi na si Bali tanglempan narari tu pong kalusung dari ne tonggo dari ne sandadao. Nah, ya te pengkalusung ya na diula jong ne malun. Tongkonan na kattu. Kattu si Bali pemali na dari tau talu. Disanga datugon na misa. Disanga kadang misa na disanga Bali misa. Ya mo to jong buka tate mo tongkonan nya to.
Ya tidak tumundang si Bali di sana. Enggo tahu lo siapa yang pantilang. Ngadari tubaka, lemu, na tumba to gandang. Baka yamo itu si Bali, pongkalusung. Ngadari ni Lidan, dari ni Limpong. Den pato na amo kilala. Tabe na kamu ambe tulisan Kadadian. Beti kamu nak komina ko ya tu laditya kana pete ruteno. Nang komin karang yang penting kami mereka. Yo. Bataran ni tabe. Apa moto ko pokada to kaya ta amo kilala. Ya. Ya ke Limpong si Bali di sana. Dampang narari tu tang di rote. Ya tang di rote yan di daga lo uru. Ya tutungkonan lo urupua pangararukna manu kuparang solasan kayu. Ya tu bisa manu kuparang to inde Paredian. Mana itu tondo kini di sana Pak Paredian isong. Male rokko si Bali. Isa manu kuparang si Bali sa kayu. Narari tau dak dua jo. Isa nga kindan misa na pangarian misa. Kindan si Bali tonga. Narari tu ne sandale. Dari ne Cibayan. Dari tu Tomatula. Ya to Tomatula sola lola lowaine nina si Cibangarin niru kato. Jo tunggu nampak nina den lola lomane apa? Den sandalemane, den Tomatulamane, jumuru den Cibayang, den sandale. Ya ten si Bali itu bisa sama. Ya. Tali rote si Bali apa? Ne sandale si Bali ne sandale sandale itu nampak. Ada di tundo butu. Lo butu si Bali tang di rote tu koso do mainina. Narari butu mapinduan, ya. Nah, patorro ni natin nilolowani si Bali nilolowaini narari tu tangan di lorang. Tangan di lorang si Bali butu mapinduan narari tu ponsura, bulan, dorure, borolo. Nah, lolotori ngana sudu. Lolotori si Bali lo mantong. Narari tu ne turu. Ne Lidan, nah ne si Lulu. Ne Lidan si Bali 2 minggu ya. Ya, ne Lidan si Bali dolowo rampo malah Tete. Jadi susi tu barang minggu, deni minta si Jojo lalu ko pasti tolong ambil barang minggu di kateku pokara. Yo, para tahu bersemangat. Iyo, empah. Nakua pitu tanah minda na si Bali ang lolotori. Ya tu lolotori si Bali no kombo alias no lolotori. Ya itu para lumipang. Ya tu tahu din niya sa matan tunna. Bayan na si Bali bisa sana. Ya tu yung sura kutiro beredar. Lolotori si Bali no lolotori. Dari tu sangarinding soran eraro. Nerano si Bali no kombo para kindo na ito. Salah. Si salah parang ikut to. No lolotori niya masya no kombo. Dentro si sila kutiro kaya salah susun. Terlanjur beredar. Yo. Jadi lolotori si Bali
lolotodi ngal straight no kompo narari tau da dua jo di sana sangarinding na di sana neraro ya sangarinding sibali ne rampui yo may patete yan na juga ni nato to kasudio tibayan to posto nino tibayan sibali na tibayan yo tu bati na sakayo bati na manumpa ng ilisong narari tu ne kampu sibali ne kampu narari tu ne tuka ang diayo na nebiti sibali lo latihan narari ne rampui sibali sangarinding narari pong barumbun sibali do mantole dari sene Lidan sene turu ne sinulung le ya ne Lidan sibali nolowo na tutu mo telakot kamaras di pusara jelas kata oh punya semangat lagi motor tu parang-irang iku ini manisa si salah pa kalau sebab tayo pagkukutir ito may dirangin yo anak motor semua jadi suci motor tu pagkajoy ato ang pagkajoy na yan na kami dulu kesipasan natin pako na taon na mungkin ang baka na aki yung main sisiru ka to yan na yung yan na rin na kutantayin do yato yan na tena tandame tejongnya taon na mungkin kuha kami ang baka aki na may to apapan na nilitan ko yung kawaraan nila jadi mang kau na pagkarte di keluarga nina kumaladipan na ibe pasiguran na lolotori nga pausura le oh minta bati na pausura ni temenya ya punya patung na teme di sana mana ini terlalu tanah iya siang na parin ni teme na ko na tonton mang si kamali teme batiku baku tiro to tiyo na takwa kasi musuh-musuh kia susah teme kota-kota ni kota paningin na yun ito hindi lukan ako minala anak kami itu nenek sampai jadi itu pesan na kaya mga bitawan nanay ko may okay na to ada yang milih masuk-masuk susi dek itu kampung tidak kampung tak salah itu kampung ki yang najo yang naden sulu tahu contoh lolotorin anak siluna misa mapatengan misa mantarima tanah alila itu kami dulu si misa generasi doi ya jadi ya te Tuhan na jauh pasiluran na lolotori na ponsura yang miden bati na te ko tama kami sa sabayan yang patung na to dinan si tandan dulu gada ikan de nabi sedial di sini ya tadi mati ko kasama desa matulog Nete batatingayo yang mirin pati ni pira-pira ngapu kumot ang malesa kapayan na kukwa kan na mo to ya rite tanda maleso naman kuya mirin tu berhak ko tama mo kaming karanginan meron na yate kamasusan tatingayo berbite sangka na bikwa lamang palontok iba at saguro mga Basse depa manete yate atu tadi ngayo di kokola pamuti ki batangkali lebih kandisilasa ya sito minta maaf tejo selalu Kadadian sama kakak mo yan na rin po kami merasatan may puas karena siapa tembe tanan to nalisura madoko yang memori sundong paisan loko ni baban ito le ba tu karaka ba tu iruna sehana ni sipatuna atau romaneso sama yang ko to le pagkuha yan naman ka di pasada sampan nante pamunti ki batangkali hindi ka disilasa ya salamat tirope dulu kung masyang pa to jadi kung sumang ala ko kipope na lampara po kalwa yung may paniki butaw
tu bakal sali te jona Tete Kadadian batu Rambu. Jadi kutore ke kure sumanga na pasaki ko mi pematua tonton pendan tunanang tengah-tengah na para buat keluar lebih pada dipaniki lebih pada dibutau. Jadi kure sumanga laku kita sorana sang salama kita sudah laku tondok teh baik. Yo, lakukan aku ya kayak nilate na kaya kami na sorong itu si parandena kini kumande nirang isya karako yo turun to bene yete turun mane jona angkarang ite di maruparuku landi kandena hindi mo kumita ni keinginan na saka-saka. Makasali ora kaya? Bantu kami mereka. Nanti saya bantu doa. Oh, hormati. Tibol lo madu. Satu. Tahu mereka guys.